Ikaze kuri mwese abadukurikiye muri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muri aka kanya tugiye kugaruka ku nkuru igezweho hano mu Rwanda ijyanye n'abagabo bakurikiranywe n'ubutabera kubera gukekwaho ibyaha bitandukanye byo kubuza igihugu umutekano. Nonaha rero tukaba tugiye kugaruka kuri Nsabimana Callixte wiyise Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FNL. Yongeye kugaruka imbere y'urukiko kwiregura ku byaha aregwa bishingiye ku bitero umutwe wa FNL yari abereye umuvugizi wagiye ugaba mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe. Ubushinjacyaha bwifuza ko urubanza rwe ruhuzwa n'urwa Nsengimana Herman wamusimbuye kuri uwo mwanya nawe akaza gufatwa. Kuri uyu wa kane Nsabimana yagarutse imbere y'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza ngo yiregure ku byaha aregwa ahanini bigaruka ku bitero umutwe wa FNL wagiye ugaba mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe, yishe abaturage abandi bagakomereka bakanasahurwa imitungo yabo. Iburanisha ryabaye hifashishijwe uburyo bw'iyakure bihuza impande ziburana hifashishijwe amashusho mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abacamanza batatu n'umwanditsi bari mu cyumba cy'urukiko i Nyanza. Nsabimana Callixte ari muri gereza ya Mageragere i Kigali hamwe n'umwavoka we. Yasubukuye kwirega ahereye aho yari ageze mu iburanisha riheruka kuwa 13 Nyakanga mwaka 2020 aho yasabye imbabazi avuga ko yinjiye mu mutwe w'iterabwoba ashutswe. Icyo gihe nibwo yanashinje Perezida wa Zambia Edgar Lungu ko yanabemereye inkunga yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko mu mpera za 2017 Perezida wa Zambia Edgar Lungu yemereye Perezida wa MRCD Paul Rusesabagina ko azamufasha guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ahita anatanga ibihumbi 150 by'amadolari nk'inkunga. Iburanisha ryo kuri uyu wa kane ryatangiye ritinze kubera ibyuma by'ikoranabuhanga byabanje kwifashishwa mu rundi rubanza. Urukiko rwatangiye ruvuga ko ubushinjacyaha bwarwandikiye ibarwa isaba ko urubanza rwa Nsabimana rwahuzwa n'urwa Nsengimana Herman wamusimbuye ku buvugizi bwa FNL ariko nawe akaza gufatwa. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ko hari abaregera indishyi batitabiriye iburanisha. Urubanza rwakomeza hagasuzumwa icyifuzo cyo guhuza imanza zombi. Bwagaragaje ko guhuza izo manza zombi byagira akamaro mu iburanisha kuko ibyaha Nsabimana Callixte Sankara bifitanye isano ku kigero kinini n'ibyo Nsengimana Herman aregwa. Bwasobanuye ko dosiye ya Nsabimana Callixte ikubiyemo ibyaha aregwa isa ku kigero kinini n'iya Nsengimana Herman, bityo izo manza zombi zihujwe byaba biri mu nyungu z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu kwiregura kwa Nsabimana Callixte akunze kugaruka kuri Nsengimana Herman nk'umuntu bakoranye ibyaha, bityo basanga imanza zabo zombi zahuzwa. Sobanuwe ko no mu ibazwa rya Nsengimana Herman yagiye avuga ko kenshi ko aziranye na Nsabimana Callixte kuko ari we wamujyanye mu mutwe wa FNL. Nsabimana Callixte yahawe ijambo avuga ko ibijyanye no guhuza izo manza zombi atabirwanya ariko we n'umwunganira mu mategeko bahabwa umwanya wo kubanza kubisesengura. Yavuze ko atifuza gutinza urubanza kuko n'ubusanzwe yatangiye yemera ibyaha byose aregwa akanabisabira imbabazi, bityo nibamara kumva impamvu zo guhuza izo manza zombi bakomeza kuburana nta kibazo. Umwunganira Nsabimana Callixte mu mategeko nawe yashimangiye icyemezo cy'umukiriya we asaba ko bahabwa igihe cyo gusoma iyo barwa no kubijyaho inama. Nsabimana Sankara yavuze ko ibyo ubushinjacyaha buvuga bifite ishingiro bityo urukiko rwabifataho umwanzuro.
Nsabimana Callixte Sankara amaze kumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo guhuza dosiye ye n'iya Nsengimana Herman yasabye ko hakwihutishwa na dosiye ya Rusesabagina Paul yise Sebuja kuko aribwo hatangwa ubutabera bwuzuye. Yasobanuye ko Rusesabagina Paul yari perezida wa MRSD bari bahuriyemo kandi ariyo yari ifite umutwe w'inyeshyamba za FNL zakoze ibyaha byo kwica abantu, ashimuta no kubasahura. Uko ubushinjacyaha bwagerageje gusobanura hagati yanjye na Nsengimana Herman ndumva bifite ishingiro. Ubushinjacyaha buvuze ikintu bwise ubutabera bunoze. Hari amakuru ahari avuga ko ubushinjacyaha bufite dosiye y'uwari databuja. Haba numva muri urwo rwego kugira ngo habeho ubutabera bunoze ubushinjacyaha bwakwihutisha iyo dosiye bufite y'uwari databuja ko zihujwe turi batatu nibwo hazaba habaye ubutabera nyabwo. Yakomeje agira ati njyewe niko mbyumva ku ruhande rwanjye, urubanza rubaye njyewe na Herman turi kumwe n'uwahoze ari databuja Rusesabagina ubutabera bwaba bwuzuye. Urukiko rwamubwiye ko icyifuzo cye kitakwigwaho ako kanya kuko nta dosiye ya Rusesabagina Paul rufite, ahubwo bari kwiga uko bahuza urubanza rwe n'urwa Nsengimana Herman. Umwe mu bahagarariye abaregwa yavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro ndetse n'ibyo Nsabimana Callixte Sankara yifuje byo kwihutisha dosiye ya Rusesabagina bifite ishingiro kandi biri mu nyungu z'ubutabera, bityo urukiko rwabifataho umwanzuro. Nsengimana Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata wakomerekejwe agatwikirwa imodoka mu gitero cya FNL ari mu baregera indishyi. Yahawe ijambo avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro ndetse n'ibyo Sankara yasabye biri mu nyungu zabo, bityo byakwitabwaho. Urukiko rumaze kumva ibisabwa n'impande zose ziri mu rubanza rwategetse ko umwanzuro ku guhuza imanza zombi uzatangazwa ku itariki ya mbere Ukwakira saa 5. Nsabimana Callixte wari umuvugizi w'inyeshyamba za FNL araregwa ibyaha 17 bishingiye ku bitero ku Rwanda n'ibikorwa by'abo barwanye, birimo kurema umutwe w'iterabwoba utemewe, icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, icyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubwicanyi. Aregwa kandi gufata bugwate, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guhakana jenoside, kwiba yitwaje intwaro, gutwika, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara, gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano, gukubita no gukomeretsa ku bushake, kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba. Byinshi kuri iyi nkuru turacyabibategurira, reka tukwibutse gukanda subscribe ubundi amakuru yizewe kandi azira ibihuha ajye akugeraho 5 kuri 5.